Kanik All India Radio Shillong, Kakubor ban puli da ilusatas kini kilong kimat bakongsan jung Kakubor. Wan yalap election umintirang ba Conrad ke sangma nakabantau kertong ke UDP uba jemenu mautho batong bakajing sngau parathan hakathan chate lamingi kalakala long kabor ke baklan hakasan perthai jong kari. Lum jialang district election officer ka West Garo Hills yaki company penbiang internet halor ke jingthut palat karukom trekam ke internet hari lum Garo. But mana returning officer ka Iway Shillong ST Parliamentary Constituency ban penpriang yaki kerwo ne kubor ki balak ban penthut yaka syongsuk syongsan hapo ka constituency barok kawai. Menteri Rang Ba ke Meghalaya o Conrad ke Sangma ubalangru Presiden jong ke NPP hinen kesengi ulong bagi jingsngau parathan hakathan chatai lamingi kalakal lalong kum kabor ke baklan hakasan perthai jong kari. Habakran hakajing halang patba bala penlong hapolo nakabanta o kertong bala penyang da kesorkar Meghalaya Democratic Alliance uba jemenu mautho nakashalong parliamentary seat o Conrad ulong bagi breo jong kathan chatai lamingi kidai ban yang teli kawai kenang bakin la ban penurlong yakajing angnu jongki. Ulong bagi breo hadeli kem sungutho ikijing ba jingjinjar bagi breo jong kathan chatai lamingi kiakando. Ulong ki sarkar bapher ki basansha na Delhi ki lawanra bat pinmi shibun ki rukom trekam kum ka look east policy bat ka act east policy hendrai kim shimlala banwanra jinkalla ruem ki breu jong ka than chatai lamingi da ka jingatali ki la persha eka citizenship amendment bill balawanra da ka sarkar pedeng bat dai ka ne ka jingatali ka balapin pulom ye ka jingtmu jong ka sarkar pedeng ba shimlala ban pelat yaka haka lok sabha. Uba jemenu mautho habakran hakajing alapat ba ulakantat ya kajing keno jong kaseng Congress halor kajing long bale ano lada jet nong mikmat chakayeng dorba thawan kari da utrairi da ka bapinkan mau yo Professor Gigi Swell ubala long menchwa udkhot ka Lok Sabha da ka bajom nakashalong parliamentary seat nakaseng All Party Hill Leaders Conference APHLC ubala long uway ni kirangba ubala yakun ban penyo jilla ya ka jilla Meghalaya bat banbu ya ka North Eastern Hill University Hashilong. Namar kajing penlong ya ki election Lok Sabha arhajar khat khandai bat ki election shitang samoy shaka Saupo Pra Silsila constituency bat ru nakabanta ki jingdon kam ban pinya iki kam ki jam hakaport election u district election officer ka West Garo Hills ulakot jingya lang hinin kasngi hapo ka kamera office jongu ya baro ki company pinbyang yak internet service hapo ka than banyakran bat ya tai bat ki halo ka jingthut palat ka rukom trekam jong ki internet hakathan. Hakajihalang district election officer ka West Garo Hills Uram Singh ulakantu yakinong pinbyang internet bakin pet bha bat pentikna bakan amdon kanu ka jingthut haka internet kamtam haka por balang election haka rilom Garo barok kawai ka badon kambha yak jing trekam jongka nadu ka henriu tarik hadu ka khatar tarik menta upnai. Ka sarkar pedeng kala penjlan biang ya kajing pentrekam ya ka Armed Forces Special Powers Act AFSPA haki laitli ki district jong ka Arunachal Pradesh sa hendrio benai bat kala weng no na ki laitli ki weipat ki district ki badan markhap bat ka Assam. Kat kum kajing pentip bala penmi dekatnat Gorbari New Delhi laya thu bayakan ka rai la shim hadin bala bishar banya bha ya kajing long jingman haki hendrio tli ki district jong ka jilla. Kilai tili ki district ki bandang hap apo ka AFSPA kilong ka Tirap Changlang bat Longding. Ka AFSPA kandang trekam ru haki Sautli ki police station jong kilai tili ki district ki badan hakaput bat ka Assam kini ki kentum ya ka Namsai bat Mahadevpur police station ke badan Hanamsai district ka Roing Lower Dibang Valley district bat ka Sunpura Lohit district. Kaseng Congress nen kesengi kala pelat ikimat trekam jongka nakabanta ki election Lok Sabha hakaba kala kular bakan pentikna baki baduk kin yo eka kamai dakaba pentrekam ya ke scheme kaban ajing kamai kabarit do bat an aikam ai jamru yaki. Habakran hakajihalang hadim baladep ban pelat ya kamat trekam New Delhi u Presiden Kaseng Congress u Rahul Gandhi ulaong bakaseng kala kular ban penlut henriu naka shispa naka GDP naka banta ka pule puthi bat kan thauru ya ka mangtengka balaka jong naka banta ban weng ye ki jing baki nong rep ki yakendu.
Ulo ongru bakaseng Congress kalakular ban yo ya kajing bom la siu ram jeng kinongrap kum ka civil offense but kum ka criminal offense. Kaseng kalakular ru ban bishar banyak biang ya ka Armed Forces Special Powers Act kajing penduk pendamno ya ka Niti Ayog bat kajing thung biang ya ka Planning Commission. Kini kedek All India Radio Shillong kebon lam shapi ya ka kubor. टोटल बिल है 2000 रुपए और हम हैं 4 यानी 500 ईच। ये रहा मेरे 500। एक सेकंड रुकना, ये 500 ईच नहीं 450 ईच है। 450? वो कैसे? क्योंकि 200 रुपए सर्विस चार्ज है जो पे करना इनकी मर्जी नहीं हमारी है। जी हाँ, सर्विस चार्ज कितना देना है ये रेस्टोरेंट या होटल पर नहीं बल्कि आप पर डिपेंड करता है। तो अगली बार बिल पेमेंट करते हुए इस चीज का ख्याल जरूर रखें। यदि आपकी मर्जी के खिलाफ रेस्टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज वसूल करता है तो आप बिल सहित उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Ban beteng biang ye kubor. Returning officer ka Iwe Shillong ST Parliamentary Constituency ulamana ba kajing pen priang ye kino ki kerwot ni kubor ki ba wanra ye kajing isi bat kajing so ye phe chai ben ri leng ba ka social media ni ki wei pat kilat kam dai tang bala khang ya ka handai ka dai ka bala ban ngat ru ha kajing pen chitom hapo ki kendon jong ke Indian Penal Code bat ke Information and Technology Act kumta la kerpat ya baro bakin kiar na ki ba kum kini ki chat kam khanang ban la ban long yak election ka ba khoi ka ba light na ki kinram bat ru khanang pan pinne yak suk kasan ha ka constituency baro ka wei U District Election Officer East Khasi Hills District ula pentim bada ke jingpin bana ya ke jingpin long ya ke election shakaying dorbar Lok Sabha ha ka khatwei tarik menta ubna kinong thap vote kila ban pindon kam da ki ne harum kum ke jingpin itu bat pinshisha yalade kata da ka voter ID card epic ka passport ka driving license ka service identity card bala aji kinong tray da ka sokar bedeng ni sarkar jilla da ki PSU Public Limited Company ne da ka passbook jongka bank ni post office badon bat kadur ka pan card smart card bala island back scheme jongka Ministry of Labour ka MNREGA job card ka health insurance smart card bala island ka Ministry of Labour ne da ka court pension badon bat kadur ka official identity card bala ash ki MP MLA MLS MLC ne da ki Aadhaar card Tripura nbo kumba handro pautali ki jaka tha vote ki ban pinya da ki kanthai hakinik election Lok Sabha ka ban salong laong Chief Electoral Officer CEO Usri Ram Tarani Kanti hakinik ki jaka tha vote baro kinong pinya election ban ki bor pahara kindai bet tang ki kanthai suda handrai kinong tha vote kindai baro ar shinrang bat kanthai Ka Election Commission jong ki India kalabatha yo CEO banbo lakumnu kawai ke jaka thep vote ban pinya dekikan thai haman la kawai pakawai ka Assembly Constituency Kindon baro lai hajar lai spa arpau sautali ki jaka thep vote hakaleng ke jela bat ki kertong ki bai aireng hak election ki don arpau lai ngun baro ki ban yakun nakabanta ki artli ki parliamentary constituency kata ka West Tripura bat ka East Tripura ST hakaba ka jing thep vote kan long hak khatwei bat khat pratarik menta ubnai Ha Assam ka jihalap election kalaya chaprang habrok ka wei ki jela nakabanta ki khat sautli ki seat chaka Lok Sabha u president ka Seng Congress u Rahul Gandhi un ai ka jinkren haki artli ki jihalang pajba haboka ghat bat Lakhimpur menta ka singi u menteri rangba Sabananda Sonowal ula a jinkren haki jihalang pajba ki belalong Habiswanath Borsala bat Bipuria hakaba ula kentu ya ki brio bakin kershan ya ki BJP kanang ban kenteu shaprang ya ki jela Assam Chairman jong Neda u Hemanta Biswa Sarma Working President jong AGP u Keshap Mahanta Ru kilapan long ye kijingalang patba nin kasingi Kanoyalam jong Bodoland People's Front kabalong ru ka menteri jong Sorka Jilla ka Pramila Rani Brahma kalalet thepkerteng na Kokrajhar Parliamentary Constituency
Ka India, ka Chile, ka Lesoy Lightly, ka Soskular, Yesu tu jimut na ka banta banyak trelang hakaliang ka jingti ye ki marpok kendau ka riti dustur bat ka jing pen bori ki beri ka badan jing tuna hakit khotmet. Ki Soskular balai soy du Presiden Ramnath Kovind haka pob ule jingo e ka Chile ka nang pen klan shushu ye ka jing adai hapadeng ki artli ki ri. Ka tu ka kubor ka lakut nak All India Radio Shillong haka pob prabajing ini so bat ka Delhi Station.